Dario Matanović. Evo me. Rođen 26. listopada. Svoje prvo evo me na putu ka svećeničkom pozivu u Gornjoj Dubici, osim Darija Matanovića iz Tuzle, izrekli su i postulanti Zoran Topalović Vitez, Josip Jazvić Gornja Dubica, Antonio Baketarić Rumboci, Antonio Gašić Sivša te sjemeni Štarci, Nikola Matošević Nova Bila, Ivan Erceg Gornja Dubica, Robert Kepić Mostar, Mislav Jozić Ramaščit te Zdenko Frljić, Fabio Badrov i Oliver Livančić, svi iz Župe Vitez. Na oblačenju franjevačkog habita čestitao im je provincijal Bosne Srebrene te ih ohrabrio da istraju na dugom putu koji ih čeka. To je 1 godina novicijata u Livnu, zatim 6 godina studija teologije u Nedžarićima. Tek će tada doći na red đakonsko pa svećeničko ređenje. Ove godine, hvala Bogu, ima ih više nego redovito. Ove godine imamo 7 iz sjemeništa i 5 iz postulature, dakle svega skupa 12. To je simboličan broj apostola Isusovih. Nadamo se da nema Jude među njima. Nadamo se da će svi biti pravi, da će izdržati, da će ustrajati i to im želimo. Dao Bog da bude i u buduće tako. Nije svaka godina jednaka, ali kako Bog dadne za sve ono što se daje, za sve smo zahvalni. Župljani Župe Gornja Dubica bili su izvanredni domaćini ovom činu, važnom za ne samo provinciju Bosnu Srebrenu, nego i za cijelu katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini. Napose, jer i ta župna zajednica ima 2 kandidata za svećenike. Znači, u vrijeme rata ja sam rođen 95. godine u Švicarskoj i tamo smo proveli 3 godine da bismo se 98. vratili polako u Posavinu, konkretno ovdje u Dubicu. I tu sam se, recimo tako, i prvi put susreo sam ja tek 99. kršten. Prvi put susreo sa Franjevcima, sa crkom, od malih nogu sam tako počeo. Bio nekako vezan za taj život, počeo učiti o njima, raspitiva se za njih, tako da me zapravo, ajmo reći, taj dolazak i život s Franjevcima zapravo doveo do ovog dana, sada, i ovog habita. Pa malo je reći sretni, jer stvarno ovo su jedni od trenutaka koje se teško pronalaze riječi, ali mogu reći da sam definitivno spreman i da snage ima zato što se još uvijek pouzdajem u Božju snagu i u njegovu pomoć. Hoće ja slikat s vama? Kako je? Tebe majka stara? Pa drhtim sva od sreće, ne mogu. Jedva se suzdržajem, jako sam sretna. Zahvaljujem dragom Bogu na svemu. Malo radosti u ovo vrijeme tuge, rekao bi, svi znamo da je Posavina ovih mjeseci bila poplavljena i evo ovo je stvarno, rekao bih, poljubac neba Dubici. Evo nakon 4 godine 2 hrabrih momaka konačno su rekli svoj da. Sigurno da to nije bilo lagana odluka, odlučiti se, jer u današnjem vremenu nisu baš proroci dobrodošli. Dakle, nije nas lako baš biti prorok i svećenik, ali evo, ja se nadam i vjerujem 100% i znam da će njih 2 s Bogom oko Bog da doći jednog dana da bude mlada misa ovdje u Dubici. I Župe Vitez čak su 4 kandidata. Posebno me vukao Sveti Franjo, njegov primjer, njegova siromaštvo, njegova poniznost, malenost. Što je danas tako nedostaje u ovom svijetu, zar ne? Pa jest, današnji svijet dosta gleda samo na izvanjsko, na materijalno, dok ovaj poziv baš križ zove da se odričemo samih sebe, da uzmemo svoj križ kako on nosio, i normalno uz njegovu pomoć mi možemo to. Izazova ima ovo svoje tek oblačenje, prvi zavjeti dolaze tek nakon godine dana novicijata, onda svake godine se obnavljaju nekoliko puta do svečanih zavjeta. Na slavlju poslije obreda prvog oblačenja habita okupilo se preko 1000 ljudi. Odavno nismo bili na nekoj proslavi na kojoj je sve bilo tako izvanredno organizirano, a sa toliko iskrene zajedničke radosti.